laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ونحن اليوم أيضا بمشيئة الله تعالى في مواصلة هذه المذاكرة في صحيح الآداب الإسلامية في الباب 19 آداب الكلام، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب 19 آداب الكلام. ara yetti allahu tabaraka wa ta'ala en juulenelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. mi salmini on salminango islam hiɗen jokkito ha joni nde ɗo dursande ka sahihul adabil islamiyya ka damal 19 woni neediji julɗo on ka yewtere hakkunde makko e tagore allahu tabaraka wa ta'ala nden ko ɓe faala feññinde ɗo ko kongol ngol allahu tabaraka wa ta'ala wi: wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. ngal ɗo damal ko ɗum ɗon ɓurata firtude mal muradu bi al ahsan. jalla wa ala wi e suratul isra: yeeto jiyaɓe ɓen yoɓe suɓutuma ɓe wowlata wo konngol ɓurngol laɓede ɓe wowlangol hakkunde maɓɓe konngol ɓurngol faaminade wo ɓe wolangol hakkunde maɓɓe konngol ngol bonnata wo ɓe gollitirangol hakkunde maɓɓe. nin ɗon needi ko honno timmiranta julɗo on ngal ɗo damal ko ɗum woni ko jannata en. ɓe maaki ɗo hino ɗo dame 10 hanade jangede fiyo adabul kalam faamu. awalan: alla tatakallama illa bil khayr wa illa faskut. needi araniri ndin ko nde julɗo on wowlata siwana moƴƴere. si o ala tum moƴƴere nde o wowla fewndo ɗon haray ko hananimo ko yo deƴƴu. thaniyan: ɗimmun ɗum an tukhatiba annasa ala qadri uqulihim. no jeeya e needi yewtere nde yewtata yimɓe fof embere faamu maɓɓe ngun e haqqille maɓɓe ɗen hara yewtali ɓe sengo dow ko ɓe faami kon. thalithan: i'adatul hadithi wa tikraruhu in ihtaja ila dhalik. neɗɗo on wowla konngol ngol fillitongol si tawi fillitagol ngol landike fiyongol faame. mi jeeya needi yewtere. rabi'an: laftu nadari al-mukhatabi wa jadbi intibahihi an tariqi tarhi as-su'al. woni yeƴƴintingol ndaarande yewtide teeɗo on e pooɗugol findinanɗe makko ɗen waɗira ɗum bugagol lande e juuɗe makko, sabu mo landiɗa o artira e haqqil fi eɓɓigol no jaabitoro. khamisan: allah yuzakkil mutakallim nafsa. neɗɗo yewtowo on wataw yewtu ha o laɓɓina hoore makko illa ida tuhima zulman wahtaja ila tazkiyati nafsihi fala bas. ka daganto neɗɗo yo laɓɓin hoore makko ko si tawi bakama e makko ko tawata himo dandi e muɗum o faalama laɓɓinde hoore makko e ɗum ɗon haray sellay ka o laɓɓina hoore makko e ko baka e makko kon. kono si wana ɗum neɗɗo hana waccude hoore muɗum ma ɗum laɓɓinde hoore mum e tagore allahu tabaraka wa ta'ala ne. saabi an woni an yutahhira lisanahu min alfahshi aw min alfuhshi walbada'a walaw mazihan. kono neɗɗo on etoto laɓɓina ɗengal muɗum ngal immorde konnguɗi bonɗi e konnguɗi kaanuɗi hay si tawi ko e canti e sama kala o woni. saminan: tarkul jidali wal mira. koye julɗo on eto terto ko wiyete pooɗodiral e yeddodiral yer ko o wawi wo o terto ɗum. tasi'an: adamu ta'ali ala nnasi fil khitab. neɗɗo on rento ɓantugol hoore mum watta e dow yimɓe ɓen ka yewtidugol e maɓɓe. ashiran wa akhiran: adamu tanabudi bil alqab. ko satti wo hara neɗɗo jammali ɗimmo mum jammore nde on ɗon yiɗa jammede ɗum hara noddirali neɗɗo on ko yiɗa noddirede. ko ɗiɗo 10 wona jangede ka adab al kalam. awalan:
alla tatakallama illa bil khayri wa illa faskut ta wowlu si wona moƴƴere tuma moƴƴere lannirma o haray deƴƴu ko ɗum ɓuri moƴƴude ma fewndo ɗon fa fi sahihayni an abi hurairata radiallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qal man kana yuminu billahi wal yawmi al akhir falyaqul khayran aw liyasmut wa man kana yuminu billahi wal yawmi al akhir falyukrim jarah wa man kana yuminu billahi wal yawmi al akhir falyukrim dayfah. oɗo hadis arɗo ka sellude ɗiɗi mo letta abi hurairata radiallahu anhu wonde man elaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki man kana kala on laatiɗo yuminu himo gonɗini billahi allahu on wal yawmi l akhiri himo gonɗini ñalande sakkitinde nde woni darngal falyaqul yo wowlu hayran moƴƴere tuma wowlata wo si o ala moƴƴere aw liyasmut si wona ɗum yo deƴƴu. waman kana kala on laatiɗo yuminu himo gonɗini billahi allahu on wal yawmi l akhiri e ñalande sakkitinde nden falyukrim yo teddin jarahu kawtal makko ngal taw jasimɓe taw lorruɓe. waman kana kala on laatiɗo kadi yuminu billahi mo gonɗini allahu on wal yawmi l akhiri e ñalande sakkitinde nden falyukrim dayfahu yo teddin koɗo koɗiɗomo on taw jasin taw fanɗin fi koɗo makko. oɗo hadis o tindinayi en demniyan wondema yamiroje iwrayɗe allahu tabaraka wa ta'ala ɗen e yamiroje iwrayɗe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam daragol waɗaɗen ɗo ɗe hana waɗirede noon ko wonata sabu ɗum ko al imanu billahi wal yawmil akhir la gayr ala nokkugo ka rewete ha neɗɗo on waɗa ko joomi men ɗaɓɓirimo kon wano joomi men ɗaɓɓiri noon o waɗa ko nelaɗon ɗaɓɓi kon wano ɓe ɗaɓɓiri noon o acca ko joomi men e nelaɗo haɗi kon siwana hara o mahi e dow al imanu billahi wal yawmil akhir. so hoolike joomi meɗen o sikkitaki ɓe fotto e dargal o landitomo o felliti dargal no woodi ka o landitoyte ɗon sikke o ala o wattay hakkille ko wowlata kon e ko waɗata kon. kono si ɗiɗo ɗiɗi lo'i ka ɓernde neɗɗo on a wi yonu ɗoftiɗo welantamo fii. saniyan damal ɗimmalngal woni an tukhatiba annasa ala qadri uqulihim. neɗɗo yewtowo no haani yimɓe kala ɓe o yewtata o yewta ɓe embere ko ɓe famata kon hara o yewtali ɓe sengo dow faamu maɓɓe ngu. hino e muɗum hadis mo imam muslim filli an abdillah ibn mas'ud radiallahu anhu oɗo ko hadisun sahihun mawqufan imo selli kono ko ibnu mas'ud woni ko o damba wona e nelaɗon alayhi salatu wassalam. ibnu mas'udin wi'i ma anta bi muhaddithin qawman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna. ibnu mas'ud wi'i ma anta an neɗɗo a wonani bi muhaddithin ko a yewtowo qawman yimɓe hadithan yewtere nde tawata la tablughuhu yottata ko nden ɗon yewtere faamugol nde uquluhum haqqillaji maɓɓe ɗin illa si wona kana yewtere nden wontay li ba'dihim wonande yoga e ɓen yewtaɓe fitna ɗum wontanamo fitna. ko waɗi yewtere si feƴƴi faamu yewtaɗo on ko fitna nde wontantam. ko ɗum si riwaya go arino ɗette ali ibn abi talibin ɓe maki haddithu nnasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukaddaba allaha wa rasulah. ko ɗum ɗo woni fitna o. si a yewti yimɓe fi yoɓe jaɓu diina yoɓe jaɓu ko joomi men wi ko nelaɗo maaki a yewti ko feƴƴiti haqqille maɓɓe ɗen ɓe fennay allahu subhanahu wa taala ɓe fenna nelaɗon. haray wontani ɓe fitna ko faalaɗa koye ɓe heɓu ɓuttu yewtere ma nden ko rimaniɓe ko fennugol allahu tabaraka wa taala fenna nelaɗon wontani ɓe fitna. yimɓe fof ko embere faamu maɓɓe ngu ɓe yewtete. ko ɗum si muadu bnu jabalinde nelaɗon yewtimo kanko tun hakkunde maɓɓe haqqullahi ala al ibadi wa haqqul ibadi ala allah o wino afala ubashiru nnasa ya rasulallah ɓe maki la tubashirhum fayattakilu ta humpituɓe ɗum ha ɓe fawo ɗon jaka gandal ngal wona fo weeɓitantengal komo tawata hingal hawrodira e faamu muɗum o wongal weeɓitante. salisan woni i'adatul hadisi wa tikraruhu idha ihtaja ila dhalik hadha huwa shart. ko si tawi ɗum landike wona da'iman ko ma fillitoɗa kala ko wowluɗa o kono no woodi ko wowlata landitoɗa si famama si famaka fillitoɗa ma fillitoɗa fiiɗa tanƴini famaka fiyo faami kono ko si haaju landike. rawa al-bukhari an anas radiyallahu anhu
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. أنس بن مالك وي كإمام البخاري بماكي وندما نلادون عليه الصلاة والسلام بماكي ما دون نلادون بلاتينو إذا تكلم سيبي يوتي بكلمة كونغول ngol tawtano hato jinni faamede aadaha ɓe fillitato ngol salasa laabi tati hatta tufhama anhu ha ngol faame e maɓɓe. wa ida ata si ɓe ari ala qawmin e dow yimɓe fa sallama ɓe salmini alayhim e dow maɓɓe sallama alayhim salasan ɓe salminay kadi e dow maɓɓe laabi tati. fa fi sahihayni an abdillahi bne amr radiallahu anhu aw anhuma qal تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا لأن بيان هذا الحكم له أهمية كنوسي فلني. وندما عبد الله بن عمرو بن العاص وي وندما تخلفنا من لوتيتري باو ما دون تخلف هدوري باو امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر اسيتو غوتاوتا سافرناه من يادي اما be ngundon fa adrakana be hewtiti men be ari be tay wa qad arhaqna min bittini men faadini as-salata julde woni julde salatu al asr julde alan sala ɓayɓe arali min habbitiɓe ha eɓɓi ka waktu on yaltata tawi min juulali ɗum wiyete arhaqna sala min naɓi waktu on ha min ɓisoyimo min ɓiƴimo kawa yaltata ɗon min juulalimo taw wonahnu tawi minen natawaddo meɗen salliganade on waktu fa jaalna min wattini namsahu meɗen maska ala arjulina e dow teppe amen ɗen ɓe jaɓ tawi ɓe lootali ɗe ɓe maskuɗe ɓe salligi ha hewti koɗɗen ɓe maski nelaɗon yii ɗum tum fa naada ɓe noddi ɓiya ala sawtihi ko ɓuri towde hito maɓɓe gon ɓe maaki waylun lette woodani lil aqabi wonande tedduli ɗin minan naari ka yiite ɗin ɗi ala ka lootede ɓe maakingol konngol marratayni laabi ɗiɗi aw salasan ma ɗum laabi tati. in dalla hada ala shay si ɗum ɗo tindini hunde ko tindinta yewtere si nde mari ahammiya nde wootere yonatande ko ɗum si ɓe waɗi salasan marratayni aw salasan. ففي الصحيحين أيضا أن أبي بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ka ari ka sellude ɗiɗi no detta abi bakra radiallahu anhu wi'i nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki ala unabbi'ukum o ŋaccatami yeeto on bi akbaril kaba'ir ko honɗum ɓuri mawnude e mawnuɗi ɗin fof ka bakkatuji ko waɗi kaba'ir no ton akbarul kaba'iri no ton ko saga'ir wa kaba'ir wa akbarul kaba'ir ko tosoki ɗin e jani ɗin e ɓurɗi janɗude ɗin woode bakkatuji ɗin ɓe landi ɗum salasan laabi tati ɓe yiiɗo mahallu shahidu on annahu sa'ala salasa qalu ɓe wi bala ya rasulallah meɗen yiɗi ɗum qala ɓe maake ko ɓuri mawnude e bakkatuji ɗin ko al ishraku billah ko shirkangol allahu tabaraka wa ta'ala wa uququl walidayn e jaggangol nene e baaba wa jalasa ɓe jooɗi on sey wa kana laatino tawi muttaki an ko ɓe soɓɓindiɓe fewdoɓe makata ɗiɗa ɗiɗi fa qala ɓe maaki ala fine famon no jeeya ɓurɗi mawnude ɗin wa qawlu zour wowlugol fenande qala abi bakra tawi qala on oyi fama zala nelaɗo serari yukarriruha hiɓe fillinno ala wa qawlu zour
hatta qulna ha men wi'i laytahu hananino nelaɗo sakata ɓe deƴƴa ko waɗi men faami joni ko waɗi bakkatuji ɗin ka dow leydi ɗo fof ko ɗi mahoto koye dow qawlu zour bida'aji ɗin fof ko ɗi mahoto koye dow qawlu zour neɗɗo so fenata o gollirta fenande o wowlata fenande o yeddata jomi men ko waɗi yeddugol jomi men wona gonga bida'a wona gonga shirku wona gonga masiya wona gonga si neɗɗo tertika ɗawla zour wa shahadata zour o waynodira e bakkatu ko ɗum si ko ɗum ɗo ɓuri mawnude arayɗi ɗin ko ɗum ɗo rimata heddiɗi ɗin rabi an woni laftu nadari lmukhatabi wa jazbe intibahihi an tariqi tarhi sual ɗum ɗo no jeeya ko ɓuri moƴƴude e yewtere yimɓe si ɓe yewtete ko heewi kon ɓe faama ɓe waɗante jadbul intibah ko wiyete jadbul intibah nokkeeli goo neɗɗon heɗoto yewtere ha haqqille ɗen yalta e kowona yewtede kon no woodi ko waɗata tun haqqille ɗen arta e kowona wowlede kon kisan ɗum wiyete jadbul intibah si tawi noon ɗum ɗon ala e yewtere ko heewi kon faamoɓe ɓen ɗuuɗata ko ɗum si joom men ɗuuɗi gollitirde ɗum ka qur'an woni iltifatul anzar fil khitab yiltindirgol yewtereji ɗin tuma yewtete imam muslim ɓe fillike ɓe ɗetti abi hurairata radiallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallama qal atadruna man ilmuflis قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عندي دو كون دو ويته جذب الانتباه جاء الحديث بصيغه الاستفهام دون لا شك si neɗɗo on no andi ko landa kon o artira e haqqille ɗen fiyo ɓeydu tabintinde ko andi kon ko ɗum ma ɗum o anda hunde nden o artira e haqqille ɗen fiyo o andu ɗum ta laawomo ɗum wiyete jazbul intibah imam muslim ɓe fillike ɓe ɗette abi hurayra taw yondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki atadruna onon hiɗon andi manil muflis ko hombo woni soyuɗo woni ɗaɓɓuɗo ko heɓali wiyete almuflis soyuɗo o ɗaɓɓa hunde o ronkande heɓude qalu ɓe wi almuflisu soyuɗo fina ka amen menen koman la dirhama lahu wala mata komo ala mbuuɗi ala ala hun ko mbuuɗi ɗaɓɓire o ala hunde ko waɗi sa ala mbuuɗi ɗa jogii ala ɗa wawi wattude ala on mbuuɗi kono sa ala mbuuɗi a ala ala haray ko afus nelaɗon ɓe maki innal muflisa soyuɗo on min ummati e mofte anden ko woni ko on mo tawata yatti o aroya yawmal qiyamati ñande dargal o arda bi salatin e julde wa siyamin e korka wa zakatin e zakka hara ɗum ɗo fof no selliri mo timmi jaɓa kadi wa yatti o aroya noon ñande dargal hara kadi shatama hada hari o yenni oɗo aduna o yennuno kaari wa qadafa hada o tuumi kaari o wowli e makko ko o waɗa wa akala mala hada o jamfi oɗo o ñaami jawdi makko tawi o anda wa safaka dama hada o hibbi ƴiiƴan oɗo o barmini oɗo o wari oɗo wa daraba hada o pii oɗa fa yu'ta jonnite hada oɗo arano min hasanatihi ka moƴƴereji makko wa hada oɗa kadi jonnite min hasanatihi ka moƴƴereji makko fa in faniyat si tawi gasirimo hasanatuhu moƴƴereji makko ɗin qabla atto an yuqda nde gaynata yoɓede ma alayhi ɗum ko fawimo immorde e haqqeji yimɓe ukhida ɗette min khatayahum ka bakkatuji ɓen ɗon fa turihat ɗum buge alayhi dow makko summa refti turiha o bugide e ɗum ɗon finnari ka nder yiite ahadana allahu min hada haray ala perduɗo ɓuri oɗo ko waɗi mo yeehi dargal naɓorali hunde so naati yiite haray juhamo kono mo naɓori toon julde sellude jaɓande korka sellu ka jaɓaka zakka timmuɗum jaɓa ɗum fof no selli ko heddi ko a heeɓi ko naatira aljanna tamawma sembi
yimɓe darani kemaɗa waɗunolan ɗa wi'unolan ɗa waɗunolan ɗa wi'unolan mi yafanoki mi hettay ɗum ɗon ittama e moƴƴereji maɗin ɓe jonnitama ha moƴƴereji maɗin lanni tawi koye ɓe ɗuytane bakkatuji maɓɓe ɗi rondeɗa bugideɗa ɗum e nder yiite ko ɗum ɗo woni perdiɗe Allah subhanahu wa taala dandu en ɗum ko ɗum ɓe wi mo reeni haqqeji joomi meɗen ɗin o yeebi haqqeji jiyaɓe makko ɓen ko ɗin haqqeji ɗi o yeebi bonnanoytamo ko o renunoko haray ha joni o daɗani روى مسلم في صحيحه أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ يعني بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بالشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم ينيدو كديكو جاء بصيغة انتباه الأنظار سبو كلك لندن لبا landaɓe ɓen watta e hakkil ko ɗum siko on siiga ɓuri moƴƴude ko neɗɗo yewtirte as-su'al wal jawab haray si tawi en darti en taway imam muslim ɓe fillike ɗo wondema ɓe ɗette jabir bun abdillah wondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam marra ɓe rewino bi suuqi ka makiti dakhilan tay hiɓe naata ka makiti min ba'd al aliya sengo dow makiti on ka fello ka rewtante ka fello ton fi tippagol ka makiti ɗo ko laawol makiti ton bi mana ɓe rewti ka fello ley ɓe tippori ka makiti wannasu taw yimɓe ɓen ka nafatayhi hiɓe wontirani ɓe bangeji ɗin ɗiɗino yimɓe ɓen no huuɓi ɓe woɓɓe no ka nano woɓɓe no ka ñaamo hiɓe yaadude wiyete ka nafatayhi famarra bi jadiyin ɓe rewi e cikohum jadi wonte be'um cikohum ɗum wiyete jadi tawi a sak ko selta kun noppi woɓɓe wi ko taƴa kun noppi tawi kadi mayyitin ko waali kum maayi jiibi hirsak fatana wala hu nelaɗon ɗetti kum kakum waali ɗon kum maayi fa akada yani ɓe usnihi ɓe ɗettiri kun nowru ndum ɓe ɓanti hoore nden ɓe landi sahaba ɓen summa qala ɓe maki ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirham ko hombo e moɗon yeli nde yeeyete kunɗo haysi ko mbuuɗu o sooda kum mi yeeyamo kummi mbuuɗu hombo wawata soodandelan kumbi dirham kakum waaliɗo su'al yuridu an yuhaqqira dunya fi suduri sahaba ɓe faala fanɗinde aduna e ɓerɗe maɓɓe ɗen kiko hum waali kum taƴa kum noppi jiibu kum ɓe maki kombo watanmi sodande ko mbuuɗu ko hombo sodata kun so yeeyama mbuuɗu fa qaalu ɓe wi ma nuhibbu minen min yiɗa annahu lana bi chey kunɗo hay goto e amen yiɗa hay jonnede kun hara ittata hay mbuuɗu na noon fi waɗa goɗɗum fi kum min ala haaju hay si min gokkama kum min faalaka wama nasna'u bihi nelaɗo si min jonnama kun ko honɗum min waɗata kum jiibi ñamatake ko ciko goɗɗo hittina fi ɗum ko taƴa ɗum noppi ɓuri kanude beyɗin fof qala nelaɗon ɓe maki atuhibbuna annahu lakum hiɗon yeli nde kum wonanta on hara ko onon jeeyi ko ɗum mi landi on ɗon yiɗi kum yomi okku on son soɗata qalu ɓe wi wallahi law kana hayyan kana ayban fihi si tawno kun no wuruno hara kun dari wiɗon yon okku men kun tawgol noppi ɗin no selta ko ayiɓe ko haɗata ciko ɗette fi honnu li annahu asak noppi ɗin ko tacca ɗum fa kayfa wa huwa mayyit tawtiɗon kadi ko jiibu kum kon ɗum e waɗata kunnelaɗo ayi yewtere nden haqqille ɗen arti moƴƴa joni ɓay ɓe pooɗodiri ɓe sansiti ɓe wattiti konguɗi on say fa qala nelaɗon ɓe maaki fa wallahi mi wondiri allahu on la duniya ko aduna on ahwanu ɓuri jasude ala llahi ka allahu on min hada alaykum ɓe di ko kunɗo jaasi kon kamon ɗo hande joni men hittina fi aduna ɓuri ko ronkuɗon hittinde fi kun kon
min ni yo soodu ko mbuuɗo wi on soodata min ni yo ŋaccumi okka on ko o wi on ala haaje makkun ko kum mayyitun sakkat on ala haaje muɗum ko jaasinɗon fii kunkon fanɗinɗon fii makkun ruuɗi ɗon e makkun kon joomi men no ruuɗi itti bimana bote e aduna ɓuri ko ittuɗon bote kunɗo ko joni noon si joomi men itti bote e aduna ha hewtiwa ɗum ɗo ko honno neɗɗo irirta peɗay ko joomi men itti bote mum wiya ko ma ɗon tu joni mi anda sen faami ko wiyete kon intibahu anvaril mutakallimin yiltitugol haqqille wowlanteɓen no jeeya ko waɗata ɗum landagol ɓe jaaboma ɗum ɗon si woni darura tan faameto bisimillah khamisan ino jeeya e neɗiji adabul kalam allah yuzakkil mutakallimu nafsahu yewtowo on yo eto kala ko o waɗata taw yewtu ha o wacca hoore makko taw yewtu ha o laɓɓina hoore makko yeeso yimɓe ɓe ɗum hino jeeya e afatul kalam no jeeya e faljereji ka yewtereji ko waɗi jalla wa ala o wi'i fala tuzakku anfusakum wata on laɓɓin pittali mon taw laɓɓin hoore mon ta wi min lam moƴƴi ta wiwlan waɗi siko moƴƴere ɗo ta laɓɓin hoore maɗa boyi laɓɓinira e hoore mum jaasingol hoore mum hara ko faandi e ɗum ɗon ko ɓantugol hoore mum wa qala subhanahu alam tara ene ayi ali ila alladina faade ɓen ɓe tawata yuzakkuna hiɓe laɓɓina anfusahu pittali maɓɓe a yaali ɓen bal sikoni allahu ko allahu on woni yuzakki laɓɓinowo man yashau on mo o haaji wala yuzlamuna ɓe toñatake fatilan ko fotata gurun tamaro ko wiyete fatil ko gurun tamaro ku no toon ko wiyete fatil no toon ko wiyete naqir no toon ko wiyete qitmir ɗum ɗo fof kaka tamarore hootata sabu ko ɗum ɗon wonanoɓe wolanede ɓen andi fi mum ara hollay fanɗedi mum tum ɓe yiya ɓay ɓe ñamay ɗum bimɓe kikiɗa jemma e ñalorma ɓe remay ɗum ɓe soñay ɗum ari kadi fa fi as-sahihayn annabi bakrata radiyallahu anhu qala athna rajulun ala rajulin inda an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فقال ويلك قطعت عنق أخيك ثلاثا من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم شرط أنك نجي أين تجدين نحن الله بنتا إمو منكد تنتنيك أجودي تنتنيك نحن جودي waccugol mo kaw jooɗi laɓɓina mo kaw jooɗi ɓeydatamo si wona ɓewre e ɓantugol hoore mum e ɓantugol balawal e dow heddiɓe ko ɗum si tawi Abubakar Siddiq radiallahu anhu ñande yottinomo goɗɗo waccimo wi huwa hayrul ummati ba'da nabiyiha ɗum tawoymo o wino allahumma ij'alni hayran mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wala tu'akhidhni bima yaqulu ɗum ko Abubakar Siddiq wolno ɗum tawile ko wala ɗo konko hakkun fi haqqihi huwa o wi joomi koko ɓe wowlata e ɓaawo an mi torike ma wata jogitoran ɗum ko waɗi mi nelaɓe ɗum mi torike ma yaafano lan ko ɓe anda kon ko an anduɗa kon mi torike ma waɗan ka ɓuri moƴƴude ka ɓe tañƴinilan ɗon si tawi Abubakar Siddiq wi'iri ni ko hombo mbaɓɓete tum wiyehi ko non wonire ɗon ko wi ɗon konko goonga ko non ɗon miɗo wakkili ɗon kayfa Abubakar Siddiq wi ij'alni hayran mimma yaqulun wa fi riwaya ij'alni hayran mimma yadhunnu dhannun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun oɗo gorko ɓayri wacci ɗimmo mum yeeso nelaɗo ɓe maki waylak bone wodanima qata'ta unuqa akhika a hirsi siɗɗo maɗa on a taƴiɗande makko nden waccugol siɗɗo maɗa tentini ka o jooɗi ko warugol diina makko ɓe maki a taƴiɗande siɗɗo maɗa on salasan ɓe maki ɗum kadi waylaka qata'ta unuqa akhika salasan ɓe maki man kana minkum madihan kala e mon tawɗo wawata sina waccugol goɗɗo lama haalata feere wo ala ma o waccamo mantamo falyaqul yo wi'u so waccay o manta ahsibu fulanan miɗo tañƴini kaari min mi fellita dey wallahu hasibuhu ko joomi men kontanoytamo ko golli kon
wala uzakki ala llahi ahadan mi laɓɓinta goto ka joomi men ko joomi men andi laaɓuɗo kono noon miɗo taññini kaari ko moƴƴo charte in kana ya'lamu si tawi himo andi ɗum e neɗɗo o so anda ɗum kadi nayo fenu o wolay makko ko anda idan ko wi'ata ahsibu fulanan wala uzakki ala llahi ahadan wallahu hasibuhu ahsibuhu salihan ahsibuhu taqiyan ahsibuhu muhsinan kono ko ma adda ɗiɗa ko waɗi yimɓe ɓen no ɗuuɗi feññinde khilafu ko ɓe suuɗata yimɓe ɓen kon gasa hara an ko annduɗa kon allahu ya'lamu fihi khilafa ma ta'rifu anta haray laɓɓingol ma on ɗon ko alda e ikkitugol hakkunde makko e joomi makko ko andi ko faamingol hiɗa andi mo ɓuri taguɗomo o ko ɗum sinelaɗon ɓe ma keɓe ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wala uzakki ala llahi ahadan ahsibuhu taqiyan ahsibuhu mu'minan ahsibuhu muhsinan ahsibuhu salihan kono ɗoya addu ɗum a ittitay ɗiɗa ko annduɗa kon ko ɗum tanƴiniɗa ko joomi men kontata ko a anda ko ganda fimo hada min al adab ɗe gandi ɗum ɗo no serti ande ko fewɗi kon neɗɗo si joɗɗinama ɗo hande no keeli ɗuɗuɗe taaɓe waɗe muhadara ɓernde makko ɓutti o si fuɗɗama kaw fuɗɗi janngude luubama ha no artiroy ko sahada hombo jogui ko daraja hombo jooɗodi ɗon ko honnu woni golle makko ko daawa ko haraka no waɗirni no natirɗo si ɗum wowlaka o dummino enna haqqe makko ɗuytama ɓe yawiti kelan ɗo ɓernde nde guddimi wata hay wowlude o deƴƴu noon so waccaka wolata no woodi fi waɗoɓe ɗum si ɓe waccaka ha jama gandi ko hombo woni on wolande ɗo ara ɓernde ɓuttali ɗum ko fitna ko cheytan on lorrudeɓe ɓen e ɗum la yahtaju ila chey imam abdoullahi ibnu almubaraka kana amira almuminina fi lhadis ñande goo ɓe yahuno makka ka zamzam hino yarede subhanallah tawi koye ɓiƴodira yare ko ɗon ɓe ɓiƴodira ɗon ɓe ɓiƴodira ha ɓe liɓa ɓe immi ɓeeti ha ɓe heeɓi no ɓe yarira ɓe yari ha ɓe gayni ɓe hectori kara han ɓe cikkoyto ɓe hetti ka goto ala ɗon ɓenni alhamdulillahi alladi bimana satara amrana walam noraf walam no jalla amama nnas si ɓe anduno abdoullahi ibnu moubarak no hakkunde maɓɓe ɗo mi lorraynoɓe mi ɓittinaɓe mi weltanike joomi an surruɗo fi an on ɗo ha tawi mi sendodiraɗe e heddiɓe alhamdulillah kana amira almuminina fi lhadis si andano ko kamɓe ni ɓayri kana ismuhu asharu min nafsihi mi woodi ɓe tawata harano anda sa fotti e mum a sikkata ko kañum ni imam abdoullahi ibnu moubarak no jeyano e maɓɓe imamul boukhari no jeyano e ɓen imamul oɗo ibnu hajar no jeyano e maɓɓe tawta sa nani hande ibnu hajar tatasawwaruhu baytan kabiran ka kono sa jangi gurdam maɓɓe a tawa hari so fotti a wattanta hakkille maɓɓe ɓe maki noon ɓayri joomi an surrilan ɗo mi anditaka ɗo mi ɓittinaali ɗo yimɓe ɓen ɓe woñaaki fi an ɓe soñjaaki fi an ɓe yangaaki fi an mi yaririno fo yarirta noon alhamdulillah ɓe e lawol maɓɓe hada bi khilafi kasirin min annas sadisan illa ida tuhimat zulman wahtaja ila tazkiyati nafsihi fala bas ɗo ko istisna ka wiyaɗa dagata ko hanaka neɗɗo laɓɓina hoore mum si o tuumamal waɗɗoto ka o laɓɓina hoore makko e tuume ɗen ɗon nayo deƴƴo ena tazkiyatu nafsi la yajuz wala tuzakku anfusakum la hada fi gayri mawdihi si bakama e ma ko a waɗa a anda a daroto laɓɓina hoore ma laaɓa puy so tuumama fi honɗum imamu tirmidi ɓe fillike annabi abdirrahman الsulami qala ɓe maki lamma husira usman bun affan radiallahu anhu ashrafa alayhim fawqa darihi ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن حراء حين انفض قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قالوا نعم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في جيش الأسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش قالوا نعم
ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل قالوا نعم وأشياء عدها كل هذه يدل على أن عثمان زكى نفسه هنا بأمور قام بها قال متى كان هذا جائزا لتبرئة نفسه ودي الخوارج أرنو ببن ودي محصار ودي عثمان حصار وي وراي متون koɓe arduno ko tuume fenaale ɗe ɓe moƴƴini bakkugolle makko ko ala wowlingol mo ko wowla wiugol o wowli ko anda on sawi o landi tawanoɓe ɗon ɓen fof ɗeɗo lande ɓe jaabi an naam tabiti hi ko baka e makko kon wona gonga o wi ɓaawo ɗum ɗo simi warama na hay hunde ɗum woni ɗeɗo lande nde ɓe waɗi mo hisar ɓe haɗi hay ndiyan yo naatu kaw woni toon ɓe haɗi mo yaltugol o ƴawno lamma husira Usman nde o howano o haɗa yaltugol ashrafa ɓe ƴawno alayhim e dow yimɓe ɓen fawqa darihi ɓe ƴawiri nokkugo ka dow suudu tawi ɓe huuɓa yaasi ɓe ɓanti thumma qala on say ɓe maaki udhakkirukum billah miɗo andintinna on Allahu tabaraka wa ta'ala miɗo andintinira on kadi sabu Allahu tabaraka wa ta'ala miɗo lando on lande hal ta'lamuna ene onon hiɗon andi anna hira wondema ngoɗo fello hira hari hira hiɗon andi ngoɗo fello ñande goo hinan fadda ñande ngo dilluno ɓay ngo dilli qala rasulullahi nelaɗo Allah on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makuno uthbutu hira deeƴu koan yo fello falaysa alayka ƴawali e dow maɗa hande illa nabiyun sina annabajo woni min aw siddiqun oɗo aw wa siddiqun woni aboubacry siddiq wa shahidun aw shahidun maɗum yanowo shahid tawi ko nelaɗo e aboubacry e ousmana ƴawno e dow maggo nden ñande nelaɗo makuno ɗum ɗon anditi ɗum onon ɓeɗo kaalu ɓe wi naam meɗen tawano nden ñande idan awa nelaɗo humpitila min ana amutu shahidan ɓe humpituno ɗum hiɗon tawano ñande ɓe makuno ɗum ɓe wi naam ñande ɓe makuno ɗum meɗen tawa o watti ɗon o wi udhakkirukum billah miɗo andintinira on saabu Allahu tabaraka wa ta'ala hal ta'lamuna ene hiɗon andi anna rasulallahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam qala ɓe makuno fi jayshi l-usra woni ghazwat tabuk nden ñanden ɓe makuno man yunfiqu nafaqatan mutaqabbala ko hombo dépensata hande dépense jaɓeteɗo a waɗay tun joni men jaɓa hande waɗɗo joni men jaɓay kisan ko hombo waɗata hande wannasu ta yimɓe ɓen nden ñande mujahaduna ko ɓe ɓittiɓe mu'siruna ko ɓe sakkiraɓe on fof hiɗon seedi nden ñande fa jahastu dhalika al jaysh mi heɓili ngunɗon konu min tun ɓe yeeɓe ɓanto e laawol joomi meɗen ngol ɗon tawano ɗum ka on tawanoka ɓe wi meɗen tawano kono noon ɓe nirta ko ɗo woni sakkade islam alladi jahaza jaysal usra tawata geloɗi temeɗɗe jeeɗiɗi e pucci muɗum e ndagaje muɗum e kaafaje muɗum e lagambe muɗum e njooɓa ko ñamete e muɗum e sariyare kanŋete o adduno watte juuɗe nelaɗo o wi ɗum ɗo waɗe ka joom men faala to mi okkimo si oɗo no wiyama ko woni sakkade diina hare ko mbo naɓata diina o andintiniɓe ɓe jaɓi ɗum qaalu ɓe wi naam ɗum waɗuno tumma qaala o watti o wi udhakkirukum billah miɗo andintina on Allahu tabaraka wa ta'ala hal ta'lamuna anna bi'ra ruma hiɗon andi nde nduɗo koloyru wonno ndu ruuma ko yahudu jejeyno ndu madina hindu wi'e bi'ru ruma yahudu jon no jogino geɓal bongal e mayru tawi o newnana ɓe wona julɓe ɓen yo yaru e mayru yo ƴoogo e mayru yo gollu e mayru julɗo si hari o ɓittinanamo o sattinanamo tawi noon ndiyan ala madina ha Usman ibn Affan hayni ɗum tawi julɓe ɓen no soñji e koloyru num yahudu jon no sendidirde yimɓe ɓen siko julɗo haray no satti no ɓitti si wona julɗo kala no woniri so tawi tun ko añuɗo islam haray no newanimo e koloyru ndun ko faala kon yahudu jon kanko jeyndu ko noon o woni aynirde ndu Usman ibn Affan ari wi yahudu jon a yeeyata landu koloyru o wi mi yeeyatama nu ko waɗi a wawata ndu sodude ndu no seeri komi yeeyata ndu kon simi yeeyay a wawata ndu sodude o wi ko jelu yeeyata ndu yahudu jon waɗi prix Usman ɓeydanimo ɗon
kaw wanno ɗon liannahu lam yakun faqiran o wi ndu koloyru mi yeeyatama ndu ko adi a wawata ndu soodude o wi ko jelu yeeyata ndu waɗe misal o wi ko 500 000 mi yeeyata ndu ɗa wawi ndu soodude ɗum o wi mi waɗanima 700 000 misal mi hokkete 200 000 mi warta ɗon e hindi kadi kisanna ha mi ara ɗettu joni ko min jeynu gila hande a jeeyandu ala haqqe jooɗagol ɗo ayna ndu on ni hi o hendi mbuɗi makko ɗin o yeehi Ousmane wi koloyru ndun no fota ter e mayru kala marɗo haaju ndiyam o woni julɗo o woni keesero mi hokkindo Allahu tabaraka wa taala o wi ñande mi waɗuno ɗum hari hiɗon tawa onon ɓe wonɓe ɗo qaalu na'am ɓe wi ko no woniri a waɗuno ɗum sinnama noon ko ɗo woni sakkade dina haray no landi o landito ɗum ɗo ka landaki on sayi ɓe qirritanimo ɗum ɗo wiyete bi'ru ruuma lam yakun yasrabu minha ahadun illa bi thamanin fabta'tuha tay coggu ngun kadi ko geɓe won toon tay nunɗal ala e mo julɓe ɓe no ɓittina fa ja'altuha mi wattinandu lil ghaniyi wal faqiri wa ibnis sabil min ni fof min no fota e mayru goto nayo tonge mayru nayo sakke mayru yo acce faalaɗo o yara ɓe wi allahumma na'am meɗen seedi ɗum a waɗuno ɗum wa asiya addadaha e piiji ɗi tawata Ousmane kontuno wana ɗiɗo tun sa yehi ka tarihu imam ibne jarir at-tabari ɗi foppo hiɗi toon ka al bidaya wan nihaya ɗi fof hiɗi toon ka al kamilu fi tarih ɓen ɗon no addiri ɗo ko seeɗa ɓe addi wala kullin mahallu shahidu on ko jawazu tazkiyatil insani nafsahu inda tuhma si o tuumirama hunde tun sellay ka o laɓɓinira hoore makko ko andino e makko ɗum ɗon hino jeeya e mum saabi an woni an yutahhira lisanahu min alfuhshi walbadaa walaw masihan nde neɗɗon etoto laɓɓina ɗengal muɗum ngal e kala konngol kanugol e kala konngol bongol haysi koye sama kala owni no jeeya e neediji haala rawa tirmidi wa hassanahu an abdillah ibn mas'ud radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laysa almu'minu bitta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi wonde man elaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki laysa almu'minu gonɗinɗo wonali bitta'an yuwowo yimɓe kathiru ta'an linnas laysa min sifati almu'minin bitta'an ala wasni fi'l mudha'af la bitta'in bitta'an julɗo wonata yuwowo yimɓe ɓen wala la'an gonɗinɗo wonata huɗowo yimɓe walal fahish o wonata ɗuɗuɗo pankare walal badi o wonata bonɗo ɗengal wolo ko kaani ɗiɗo sifaji jeyaka e sifaji gonɗinɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala arkisen ɗiɗo sifaji laɓaɗi o laɓɓinan e kanuɗi ɗi saminan woni tarkul jidali wal mira julɗo no hani rentade yendodiro e pooɗodiro yerko newanimo روى أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه بماكي Abu Dawuda fillike wonde man elaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki ana min zaimu komi fawtiɗo ɓe gandi annabi Yusuf wino wa ana bihi zaim woni fawtagol ana min zaimun komi fawtiɗo bi baytin suudu fi rabatil janna ka binde aljanna ka tande mu'un suudu heɓoyto ɗon ka nder aljanna liman taraka almira kala wakkiliɗo terti yeddoniral wa in kana muhiqqan haysi mo jogi gonga ɗo welafi ida poɗodirde e kaari no laaɓanma ko an jogi gonga hino laaɓanma ko kanko jogi fenande wi'a moƴƴi mi yeddoniral ngal miiɗa accen wakkiliɗo ɗum ɗo wofalahu baytun الرسول زعيمه في ربط الجنة بماكي كدي وببيت ميدو فوتي كدي سودو في وسط الجنة كتمبر الجنة كوفيتي دون حكوني
liman taraka alkadiba wonande kala tertiɗo wolugol fenade wa in kana masihan haysi koye canti o fenata hara o fenata few woni soobe woni samakala kala tertiɗo fenade soobewo samakala o ɓe maki mi fawtanike mo natugol aljanna o heɓoyay suudu fi wasatil janna aljanna on ko tabaqaji temedere elaɗon ɓe maki inna fil janna mi'atu daraja ma bayna kulli darajatin wa daraja kama bayna samai wal ard ɓe maki aljanna on ko étage ji temedere waɗa hakkunde étage e étage fof no fota hakkunde leydi e kammu ɓe maki mi fawtanike ɗon neɗɗo heɓugol suudu ka tumbo aljanna so tertike fenade hayso koye sama kala ɓe maki waɓi baytin mi fawtanike kadi suudu fi alal janna ka ɓuri towde ɗon ka aljanna on lannoyi ɗon liman hasuna huluquhu wonande kala wakkiliɗo ha jikku muɗum ngum moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala arki so en ɗiɗo jikkuje ɗiɗo nediji taasi an jeena e ɓum ɗum woni adamu taali ala nnasi fi lkhitab rentagol neɗɗo ɓantugol hoore muɗum e dow yimɓe ɓen ka yewtere hollugol mo himo ɓuri yimɓe ɓen ka yewtere rawa muslimun an iyad bun himarin almujashi'i anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qal ذات يوم في خطبته وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد إمام مسلم في اللي كان إياض بن حمار المجاشعي وعندما نلاد صلى الله عليه وآله وسلم قال بماكي ذات يوم نلانقو في خطبته كخطبة مأبه بماكي وإن الله تبتي الله أوها وحيني إلي فادي أن أيتي كلان وعندما يميتو أن تواضعوا تبني هور مودون حق نمو goto fo yo tippin hoore mum ɓanta siɗɗo muɗum on hatta haala yafhara ha ka tawata mantorta ahadun hay goto e moɗon ala ahadin e dow ɗimmo mum wala yabgi ha ka tawata bewata ahadun hay goto e moɗon ala ahadin e dow ɗimmo muɗum si on hewtiɗo ko ɗum ɗo jomumen ɗaɓɓiri on so mankini ɗum ɗo hara on hewtali ka jomumen wiyomi yeton ɗon goto fo yo tippin hoore mum ko waɗi kono tan sabu neɗɗo manto e dow ɗimmo mum ko fiɓugol himo ɓuri mo ko wonata sabu kaari bewa e dow ɗimmo mum ko fellitugol himo ɓuri mo si tawi ɗiɗo ɗiɗi ala si tawadu o ari tippingol hoore mum goto fof ɓanta e siɗɗo mum e dow hoore mum haray moƴƴi ashiran wa akhiran ka adabul kalam woni adamu tanabude bil alqab tawgol dagata ko jamminirgol jammoje bonɗe woɓɓe no yiɗi ɗum hara ko jammoje heeferaɓe woɓɓe hara ko jammoje tappoɓe balon heeferaɓe woɓɓe hara ko yimoɓe heeferaɓe woɓɓe hara ko yimɓe puyɓe ɓe konta hay fus jammito ko boni acca ɗon inde ɗe allahu subhanahu wa taala newni yo innitire ɗen e yimɓe ɓen innidir hakkunde muɗum immorde inde annabaɓe inde malaikaɓe inde yimɓe moƴƴuɓe terto ɗum ndaara inde yimɓe bonɓe bandiɓe jammito famina ɗum ko pinal noon tawi yeggiti jomum men wi inna hudallahi huwal huda pinal ngal ko ngal jomi men addigal pinal heferaɓen ko jefoyagal ɗum yaltoyta hay nokku waɗi qala llahu taala jomi men o wi wala tanabasu wata on jammidir bil alqabi jammoje bonɗe ko waɗi bisa boni lismul fusuqu inde fasiki yagal ngal boni ba'dal imani ɓawo gonɗinal ngal si neɗɗo woni gonɗinɗo ɓawnde o gonɗini tawi o suɓoto kadi inde fasiki ma inde yaltunde ɗoftare o damba e makko yo nodditire ɗum ɗo haray kaani julɗo la yahtaru ismal fusuq innama yahtaru isma ta'a ko ɗum si nelaɗon wattiti inɗe ɗuɗuɓe e sahabaɓe wattani ɗum inɗe moƴƴuɓe ɗe hawrodirɗe e islam goɗɗo arno himo wi'e zaydul khayli nelaɗon ɓe maki bal anta zaydul khayri tawi zaydul khayri goɗɗo arno hino wi'e barratu ɓe maki la bal anti zaynab tawi hoorema barra yannahu taskiyatun nafs yimɓe ɓuyi arayno nelaɗon sansa inde muɗum ɗen wi'a wata innire ni haray wala kullin damal ngal koni hollude ko adabu hifdul lisan
renugol ɗengal ngal eltangal ka joomi men yiɗi ɗon jogitongal harangal hewtali kala kaw yiɗa ko ɗoni adabul kalam ala ɗen wawi darade ɗon inchallahu taala ha yeeso kadi sallllahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullah. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal